नेपालले कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमित न्यू लख ने छदो गुस्साव नियाम ठेंगुदो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कथा आइतबा निटो गुस्साव पी खुमेसीको परीक्षण याबले सुनिगले नियामले से दे न्याक सचिव चिनगुमेसीके संक्रमण पुष्टि जुगुदो वंगो नि पेगौदुनी निसाव खुइम लंका अस्पताल वसेली डिस्चार्ज जोपिनिगुल्या निगुलख खुइ च्याडो नेनिम ठेंगुदो नेपाली आतक चिनच्यासो चिनगुम सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन चुना चंगुसा वंगो नि पेगौदुनी कोरोना संक्रमण सोम सिगुदो ठोनाप कोरोना संक्रमण सिपिनिगुल्या निटो सुइ च्याम ठेंगु मन्त्रालय थागुदो सरकार ठाउँनिसे निगो चरण्या खोपिएको जुगुदो निगो चरण्या खोपिया लागि दूतावास युएन एजेन्सी कर्मचारी व पत्रकारिता प्राथमिकता तको स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम थयादिल वेकया कथा ये सिभिल अस्पताल शिक्षण अस्पताल शहीद गंगालाल अस्पताल व यलया पाटन अस्पताल निगो चरण्या खोपी प्रवक्ता गौतम कथा सिभिल अस्पताल पत्रकारिता पाटन अस्पताल युएन एजेन्सी कार्यरत व विदेशी कर्मचारिता शिक्षण अस्पताल महाराजगंज बाँसबारी शहीद गंगालाल अस्पताल दूतावास कूटनैतिक नियोगी कार्यरत व्यक्ति व विदेशी कर्मचारी आश्रित व्यक्ति खोप बिगु जुगुदो अमित ठाउँ से शुक्रबार को खोप बेट मन्त्रालय तयारी यागुसा खोप गायत पत्रकार लागि सूचना विभागमा जारीको प्रेस प्रमाण या त प्रमाण पत्र अनिवार्य यागुदो खोपिया लागि नपाङ्गो चरण या थे अनलाइन मार्फत न सूचीकृत जुइमागो मन्त्रालय ठागुसा ठोप बाहेक मेगो समूह या व्यक्ति तेतन खोप बिगु बारे ठौं सहलयना निर्णय यात तयारी ज्याचंगु प्रवक्ता गौतम या थापोदो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा संसद विघटन मुद्दा ठाउँको बहस माघ 30 गते दुने कोचाकेता सरकारी पक्षबाट इनाप यागुदो संसद विघटन मुद्दा दर्ता जुगो छिन्सोंगो रिटे विपक्षी देका टपी राष्ट्रपति जाको प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषद जाको प्रधानमन्त्री केपी ओली सहित विपक्षी या कानुन व्यवसाय पिन्त वइगो शुक्रबार या दुने बहस कोचाकेता न्यायाधीश इनाप याना दिगु ख मिगा प्रधानमन्त्री या प्रतिरक्षा नीति बहस या त व म रमेश बडाल या त प्रधान न्यायाधीश जबरा माघ 30 गते दुने विपक्षी पाखे बहस या कोचाके मागु ख तयारीको ख सिलसिला अधिवक्ता बडाल प्रधानमन्त्री या त अदालत निर्धारण यागु इले बहस कोचाकेको ख तयारीको दो प्रधान न्यायाधीश जबरा प्रधानमन्त्री या त या जकब मखुसे फुक्क विपक्षी पाखे बहस ठो वाया दुने कोचाके माग टका तयारीको दो प्रधान न्यायाधीश जबरा तयारी जिमिस छिकपिनीको त बियाटेको बहस यागो म्याद माघ 1930 गते टक फुकसिया पाखे बहस कोचाके मा प्रधान न्यायाधीश जबरा न्यने तयारी आ ग्वाहाली याइपी वरिष्ठ अधिवक्ता पिण्ड न ई बिमाल वया लिपा जिमित न छु ई माली वेकल सरकारी पक्ष या त ठोसया न्य ई को मछुगो खसा आ ई मोजक दुगुली ई कोछि मागो तयारीको दो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन यागो विरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदीय कार्यालय प्रधानमन्त्री सभामुख या त विपक्षी देका रिट दायर याना टगु ख आइतबार टक संसद विघटन या प्रतिरक्षा सरकारी पक्ष पाखे सरकारी वकिल जक बस यागो जाल कोचाकेको दो आ संसद विघटन या रिटे सरकार या प्रतिरक्षा या त वकालत नामा चोकोपी निजी कानुन व्यवसाय तेस बस यागो ल्योडनी नेपाल दलित मुक्ति संगठन आइतबार फिव खेले माइती गरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिया असंवैधानिक व प्रतिगमनकारी पला विरुद्ध सटक अन्तर्क्रिया जाजोया गोसा गोगुडो वंगु पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभा विघटन याना मुलुकै निर्वाचन तिथि घोषणा यागु ख तर प्रधानमन्त्री ओलिया उ पलाया पेखेर विरोध व आलोचना जुयाचोंगु दो उकिया हे चोले आइतबार नेपाल दलित मुक्ति संगठन सटक अन्तर्क्रिया जाजोया गोसा गोगु ख उ अन्तर्क्रिया जाजोले पूर्व मन्त्री दलजित श्रीपाइली लिसिया नेतापी सटके हे मुलछना फेटोगु ख निनुसुरु न्यानिसे मड्डिक टाइटक मट सेना जनतायत खिउगु ठ्याटया प्राधिकरण दुख बिया चंगु सहया मफया उकिया विरुद्ध किपुया जनता डंगुदुसा किपु वासी नागरिक समाज पाखे किपुया जनता मिगायत वा विद्युत प्राधिकरण किपु वितरण केन्द्र जाकुटी ध्यानकर्षण पौ ललागुदो केटीपुर नगरपालिका जाकुटी व महानगरीय प्रहरी विरुद्ध किपुया त बोडार्थ याना उगु ध्यानकर्षण पौ ललागु ख विद्युत प्राधिकरण किपु वितरण केन्द्र यात किपुया जनता ललागु
ध्यान आकर्षण पति छु महिना ठुके निथथे विद्युत लाइन अवरुद्ध जुगु क्रम अपोया वया चंगोले किपोया बासिन्दा पिनिगु गम्भीर ध्यान आकर्षण जुगु खया जानकारी प्राधिकरण या त ब्याटगु दो अगु पति विगते निथ चिन्चाको त हाकको लोड सेडिङ यदि फोगेयानागो लुमङको से नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान खिसिङ वेटुङका किसिङया कार्यालय बालाको व्यवस्थापन नेपाल लोड सेडिङ मुक्त दिया रूपमा प्रमाणित जुइत सुथान लागु दिन फोगेयानागो ख नेतनाटको दो अथे किसिङया कार्यकालको चागोगो छु महिना दुने विद्युत अवरुद्ध जुगु क्रम न्याय ठुङ्का हाक्न लोड सेडिङ या ख्यौ से चंगुदी हाक्न भोगेया मालिकोला मखला थैको शंका उपशंका दथि नेपामी पिनीको दैनिक न्याना वया चंग खन ध्यान आकर्षणपट्टि न्याना टगुदुसा ध्यान आकर्षणपट्टि थाया टगुदु नेपाल विद्युत प्राधिकरण या जिम्मेवार पदाधिकारी पि पाके हे प्राधिकरण दुने हाक्न लोड सेडिङ या छुचा प्रवृत्ति या मतियारपि सक्रिय ज्या चंगुर प्रसंग त पिहावको सक्न नेपामी या नीति दुखव चिन्ता या क्षण ख अतिक लोड जुइगो नह चख सोन्टिया दिने तक विद्युत लाइन अवरुद्ध मजुगुता इन्ह अनुभव यापि नेपामी आ छुन मूल्य स लोड सेडिङ या ख्युसे चंगु दि फोगे या त तयार मडुठाइको ख प्राधिकरण व्यवस्थापन व नेतृत्व या त गम्भीर ध्यान आकर्षण याना चुना किपुमी नागरिक पाखे ध्यान आकर्षण पौ लल ह्यागु संयोजन संचाकर्मी वीरेन्द्र साख्य बेबिसा याना दिगु ख किपु नगरपालिका न न्यायिक इजलास व मेलमिलाप केन्द्र स्थापना यागुडो संविधान प्रदत्त स्थानीय तह न्यायिक इजलास स्थापना यागो अधिकार कथन नगरपालिका न इजलास व केन्द्र स्थापना यागो ख किपु नगरपालिका प्रमुख रमेश महर्जन आ नक्टिनी इजलास व केन्द्र या उलेजा याना दिगु ख नगरपालिका उपप्रमुख संयोजकत्व न्यायिक इजलास गठन जुया कार्य सम्पादन जुया वया चोंगु खसा आ बिस्क हे कक्षे स्थापना याव थप प्रभावकारी जुइको विश्वास यागुडो नगरवासी या छु कथ या मुद्दा मामिला नगरपालिका दर्ता जुगु दशा अज्यागो उजुर याता डक्ले नापा मेलमिलाप केन्द्र सोई केन्द्र उकिया समाधान माले मफुसा जग फया फछि स्थानीय तह पाखे हे निकास बिगु ल्याख न्यायिक इजलास यंकी स्थानीय तहले स्थापना जुगु ठजागो केन्द्र व इजलास चिची ढंगुल बापु कचुवा मुद्दा मामिला या स्थानीय तह पाखे हे जेंगेगो व चोया अदालते वने मालेमा टाइगो ल्याख स्थापना यागो ख अदालत सरह हे मान्यता दुगो न्यायिक इजलास या संयोजकले नगरपालिका या उपप्रमुख व कार्यपालिका या निर्णय कथन निम दुजदै मुद्दा या पक्ष व विपक्ष निखेर बहस या ढुंका उपप्रमुख या इजलास फैसला न्याङ्केको ज्याजुई यदि न्यायिक इजलास यागो फैसला थप पिण्ड चित्त बुझे मजुसा अनलिपा जिल्ला उच्च पूर्णावेदन सर्वोच्च न हुने फै संरक्षित वन्यजन्तु चितुवा या छ नापा स्वमेसित जोंगुडो महानगरीय अपराध महाशाखा विशेष टोली या लुहिटी या काठमाडौँ मल न्यने इमिट जोंगु ख लमजुङ दुध पोखरी छ या 23 दया सन्तोष आले काब्रे रोसी 12 या 20 दया सुजन थिङ व उगुहे थासे थया चिन्चारा या मिङमार मोक्टान या त जोंगु ख प्ररिन इबी नाप चितुवा या दारा नाप या छन बरामद यागुडो जोपी सोमेसित महाशाखा डिभिजन वन जाको हाटीसार ये छोगुडो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन कथन थप अनुसन्धान जुइगु प्ररिन टागुडो बैतडी शनिबार बहनी ठय बाम गोलिकेका मिहाया हत्या यागुडु जिल्लाया पुरचौदी नगरपालिका 10 विजयपुरिया खुइन्यादय धनबहादुर महरा निदय म्या बेलमती महरा थामिया गोलिकेका हत्या यागुडु शनिबार बहनी न्याटा इलेहेच गोलिकेका म्याया हत्या यागु जानकारी प्राप्त जुगु जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडी प्रहरी निरीक्षक दर्शन खर्का जानकारी बिगुडो म्याया हत्या याना बाम विश्वना चोंगो टका प्रहरी न टागुडो घटना पर्वा बन्दुक प्रयोग जुगु टका प्रहरी न टागुडो घटना जुइ टुंका विश्वना चोम महराया मालेजिया तीव्र रूप जुया चोंगुडो विवाह जुइ टुंको म म्या लक्ष्य न्य निसे थछे हे चुनावया चोंगो तैगु सिदुगु महराया म्या याता छ्या गोलिकेकल तैगु सी मडुनी बेलुरी नगरपालिका 10 फुडा क्षेत्र पाखे नक्कली नोट व नक्कली नोट डेकीको मेसिन लिसे निमेसित प्ररिन जोंगुडो नेपाल व भारत सीमा क्षेत्र पाखे शनिबार शनिले नक्कली नोट डेकीको मेसिन या सामान व नक्कली नोट लिसे पुनर्वास नगरपालिका 6 या 45 दया रमेश खाटी व ये महानगरपालिका 14 बौद्ध या 33 दया विष्णु पट्ट या त जोंगो प्रहरी जिल्ला जाकोठी कञ्चनपुर या प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापा क्षेत्री टागुडो प्रहरी नायब
उपरीक्षक क्षेत्री तागुडो जोपी निमेसित मागो अनुसन्धान ज्या जुयाचोंगुडो क्षेत्री या कठन जोपी निमेसी पाखे नक्कली 1000 या एक ठान व न्यास वंगो निगो ठान नोट बरामद यागो ख अठे हे ठीठी नोट या साइज चानाटागो पो 380 ठान सिया केमिकल तयाटागो ठल छगो ठान व स्टील या पो निगो ठान बरामद यागो दो Nyenadison Desampinea Bukham. Philippines दक्षिणी पेगे लागू डावाओ डेल सुर प्रान्त आइतबार 6.3 म्याग्निट्युड फोका बोगुदु स्थानीय एकथा आइतबार निनासिया 12 बजे 22 मिनेट फोका बोगु फिलिपिन्स भूवर्ग विभागमा थागुदु माग्यान्से शहर 6 किलोमिटर दक्षिण पश्चिमे 15 किलोमिटर को उगु पोखा केन्द्रबिन्दु जुगु खथागुदु सक कोटा बाटो प्रान्तया काडापा वन शहर कोरोना दाहाल शहर न फखाच संघको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यम त्यसमा थागुदो थयको नेपाल भाषा समाचार थनेको जागुदु प्राविधिक भाषा दिलीप महर्जन या त यको सिबाबिसी जी सञ्जिला महर्जन अले जी नरेश थेचमी याता न हुने त उजाम ब्यादिस थौया छिगु डी पिजीमा सुबा जयमाबा